Ok, danas tradicionalno bosansko jelo, pizza bosnijana. Šalim se, još nema muda da ulazim u bosanska tradicionalna jela, ali ćemo mahnuti tehniku Italijana i napraviti picu u bosanskom stilu. I vidite da danas mijesim rukama, ne mikserom, i to je naravno što se suosjećam sa gledaocima koji nemaju mikser, a ne zato što mi je posuda za mikser u mašini za suđe. Za bazu maslinovo ulje i bijeli luk, u talijanskim pizzerijama vlada mozzarella, u bosanskim gospodine Damer. I iščepkamo janjetinu koju sam taj dan morao da ispečem sam, jer je Sejo čudo neviđeno Brajlović nije imao na stanju. Redno zagrijete na maksimum, oblikujete picu onako kako najbolje znate, premažemo je uljem, fiknemo u rednu i na otprilike pola puta izvadimo i dodamo sir i janjetinu. Vratimo unutra još koji minut i čim je izvadimo možemo ovu koricu premazati još jednom našim bjelolukim uljem i dodamo ove pahulje kajmaka da se lagano tope. Ljudi, šalu na stranu i sve, jebeno dobra pizza.